amahoro, ituze n'ubudahungabana ndetse no gukomeza kubahiriza itegeko nshinga Uganda yagiye yubaka mu myaka ishize. Nyakubahwa Manashya, mwongeye kugirirwa icyizere, ije igihe gikomeye kandi gisobanutse ku mugabane wacu dukunda cyane wa Afurika. Mu gutangiza iyi manda nshya, mwongeye kugirirwa icyizere, ije mu gihe gikomeye kandi gisobanutse ku mugabane wa Afurika wacu dukunda. Mu gutangiza iyi manda nshya hagamijwe kurinda ibyo igihugu cyagezeho no gukomeza urugendo rugana ku gihugu n'iterambere kandi kigenda cyiyubaka. Mwongeye kwerekana ubupatriotisme budashidikanywaho, ubuyobozi bufite icyerekezo ndetse n'umuhate udacogora mu gutera imbere Afurika muri rusange. Nyakubahwa, twakurikiranye twishimye cyane impinduka zikomeye cyane z'igihugu cya Uganda zagiye zigerwaho mu minsi y'ubuyobozi bwanyu. Mu myaka mwamaze muyobora, igihugu cyanyu cyagize iterambere rikomeye mu bijyanye n'umutekano, ubumwe bw'abaturage ndetse n'iterambere ry'ubukungu. Binyuze mu izamuka rirambye ry'ubukungu, ishoramari rifite gahunda mu bikorwa remezo ndetse na politike zigamije kugabanya ubukene no guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Uganda yakomeje kwiyubaka nk'imwe mu bihugu bya Afurika bifite icyizere gikomeye cy'iterambere. Nyakubahwa, kuri uyu munsi ndifuza kubashimira by'umwihariko uruhare rw'agaciro mwagize mu kugarura no gushimangira amahoro mu Burundi mu gihe gikomeye cyane cy'amateka yacu. Ubwenge bwanyu mu buyobozi ndetse n'ubwitange bwanyu bwite byagize uruhare rukomeye mu gushyigikira ibiganiro ku byiyunge ndetse n'umutekano mu gihugu cyanjye. Abaturage b'u Burundi bazahora bibuka n'ishimwe ryinshi imbaraga zanyu zidacogora mwakoresheje mu guharanira amahoro, atari gusa mu mipaka yacu ahubwo no mu karere k'ibiyaga bigari ndetse no mu karere kacu muri rusange. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi yakomeje ashimira abaturage bo mu gihugu cya Uganda bongeye kugirira icyizere ubuyobozi bwa Museveni uri kuyobora kuri ubu ngubu, ndetse anashimira umutekano Museveni yagiye ageza mu karere ka Afurika. Evariste Ndayishimiye yagize ati, nk'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe, twiyemeje gukomeza guteza imbere ubumwe bwa Afurika, amahoro, ubufatanye n'iterambere rirambye ku bihugu byose bya Afurika. Evariste Ndayishimiye yashoje ijambo ryiwe avuga ati, harakabaho ubucuti hagati ya Uganda n'u Burundi, harakabaho ubumwe bwa Afurika, murakoze cyane. Nuko Evariste Ndayishimiye yasoje ijambo ryiwe. Turabashimiye rero kuba mwarakoze kumva rino jambo ryose. Twababwiye bimwe mu by'ingenzi Evariste Ndayishimiye yavugiye muri uyu muhango w'irahira rya Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ku buryo ki Evariste Ndayishimiye yagiye avuga mu rurimi rw'Icyongereza, ariko mu by'ukuri iby'ingenzi ntabwo ari uburyo ki yavuze nk'ururimi rw'Icyongereza, ahubwo iby'ingenzi ni ibyo yabashije kuvuga mwarino jambo ryiwe yabashaga kugeza ku banya-Uganda, kandi abo iri jambo ryari rikenewe babashije kuryumva banaryumva neza, ubutumwa bubageraho. Ikibazo ahubwo ni imbuga nkoranyambaga zacu cyangwa abantu bamwe na bamwe bakomeje gufata ibintu uko bitari. Tubibutsa ko Evariste Ndayishimiye yavuze iri jambo nk'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, yego, ariko nanone nk'umuyobozi mukuru wa Afurika yunze ubumwe. Iri ni ryo jambo rero Evariste Ndayishimiye yagejeje ku bantu b'abaturage bo mu gihugu cya Uganda. Abantu benshi bagiye bumva mu buryo bugiye butandukanye, cyangwa se abantu benshi bagiye babifata mu buryo butandukanye. Rwose ibi ngibi Evariste Ndayishimiye uburyo yavuze mu Icyongereza cyiwe nka yaciye amabere cyangwa se nta rindi kosa yigeze akora. Ni uburyo ki nyine yabivuze mu buryo bwiwe, cyane cyane ko n'abandi bagerageje kubivuga cyangwa se abandi bakomeje kugenda babivuga
ku mbuga nkoranyambaga nta muntu n'umwe wigeze unasobanura byibura n'amagambo Evariste Ndayishimiye yageragezaga kuvuga, kandi ibyo yavugaga byari ibintu byumvikana. Umuntu ari nk'umuntu ugerageza kumva ururimi rw'Icyongereza, hari ibyo yari gukuramo akagerageza kubisobanurira abandi bantu batabashije kubyumva neza, aho kugira ahita yatangira guseka umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ati yavuze Icyongereza nabi, ati Icyongereza avuga ntabwo ari Icyongereza cyiza, bibutsa ko mu gihugu cy'u Burundi nanone ntabwo bakoresha ururimi rw'Icyongereza cyane, ahubwo bakoresha ururimi rw'Igifaransa ndetse n'ururimi rw'Ikirundi birumvikana. Rero ni uko nguko byagenze, ni ibingibi Evariste Ndayishimiye yashakaga kuvuga, ashaka kugeza ku baturage ba Uganda. Abaturage ba Uganda babyumvishije, ndetse na Museveni yashimiye Evariste Ndayishimiye cy'uburyo ki yakomeje kuba umuyobozi mwiza ndetse akaba n'umuyobozi mukuru wa Afurika yunze ubumwe, anamushimira kuba yanitabiriye uyu muhango w'irahira ryiwe rya Perezida Museveni. Turabashimiye rero kuba mwakomeje kubana natwe, kuba mwumvishije rino jambo. Ndagira ngo n'abandi bakoze ibindi bintu bitari byiza, cyangwa se abandi bantu bakomeje kugenda bavuga ayandi magambo adahuye, rwose ibyo nta hantu bihuriye. Kuba umuntu yagerageje kuvuga ururimi mwa buriya buryo bwiwe, yabivuze mu buryo bwiwe, nabo nibabikore mu buryo bwabo tubashe kumva bo babivuga gute. Rero turabashimiye kuba mwabanya natwe. Yari Big Move Entertainment. Kora subscribe, kanda like, ndetse unatubwire muri comment uburyo ki Evariste Ndayishimiye yavuze mu Icyongereza cyiwe hari ikibazo bitwaye, cyangwa bo yarabigeneye kubwira ntibabyumvishije. Mutubwire muri comment. Peace, stability, and institutional continuity that Uganda has cultivated over the years. Your Excellency, your renewed mandate comes at a defining moment for our beloved Africa continent. By inaugurating this new term under the term securing the gains and advancing towards a prosperous and emerging nation, you have once again demonstrated your steadfast patriotism, visionary leadership, and unwavering commitment to the progress of Africa as a whole. Your Excellency, we have followed with admiration the remarkable transformation Uganda has achieved under your stewardship. During the years of your leadership, your nation has undergone profound progress in the field of security, social cohesion, and economic development. Through sustained economic growth, strategic investment in infrastructure, and policies aimed at reducing poverty and improving livelihoods, Uganda has steadily positioned itself among the continent's most promising emerging economies. Your Excellency, at this occasion, I would like to pay special tribute to your invaluable contribution to the restoration and the consolidation of peace in Burundi. At a critical moment in our history, your leadership, wisdom, and personal commitment played a decisive role in supporting dialogue, reconciliation, and stability in my country. The people of Burundi will always remember with gratitude your tireless efforts in favor of peace, not only within our borders, but throughout the Great Lake region. Also, in our region, you are rightly regarded as an elder statesman,
a wise and respected senior leader whose counsel continues to guide efforts toward peace, unity, and cooperation among our nations. That is why, on behalf of the people of Burundi and all those who have directly benefited from Uganda's progress and hospitality, I wish to express our heartfelt gratitude to the Republic of Uganda and to you personally, Your Excellency. Your Excellency, as I conclude, I wish to warmly congratulate the people of Uganda for the confidence they have once again placed in His Excellency President Museveni. In doing so, you have reaffirmed your attachment to peace, stability, resilience, and wise leadership. It is my sincere hope that this new mandate will usher in even greater prosperity and opportunity to every Ugandan family. May your wisdom, dear brother President Museveni, continue to enlighten our continental dialogue, and may the bonds of fraternity and cooperation between Uganda and the nations of Africa grow ever stronger. May Almighty God bless our great Africa continent. May God bless Uganda and its courageous people. I thank you very much. Mwebale. Abarundi barahari. Abarundi baravuga ki? Abarundi, there are many Barundis here. We are now entering Chisanja, no more sleep. And we are entering Chisanja, no more corruption. You heard the prayers. You heard the prayers of the bishop. That prayer of the bishop should be captured properly. Okusaba kwa bishop kukolomedde ababbi. No more corruption, no more sleep. NRM oye. NRM ebeo. Your Excellency, I would like to thank you for the address to the nation and seek your guidance on how to proceed with the two entertainment items which are on our program. If it pleases you, Your Excellency, I now invite Legacy to make their presentation in less than 5 minutes. And as they are coming, I request all of you to join me again in thanking His Excellency the President for that comprehensive address to us. And very quickly, Your Excellency, also, I would like to mention that all the RDCs are here, the RCCs, the LOC5 chairmen, the NRM chairmen from all districts are here joining you in this momentous occasion. Legacy, you have the floor. Less than 5 minutes.